جزي على المعروف جنات وأنهارا. من يجيب العبد أبدى السوء أوارا. ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دين لا تيه أبو بكر كومبالدني إبا بولنو يالتيلني سقول دينوني lani islamu gulm inyuara kuli iba luwari tuba songi tumba boya boyna le pianna fa halbon chiala yalin yeli nem yer mama yan ye suguli yakani ti dinon wani Sheikh Abubakar Kombali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lani te boyel ne men yer mama le mayul din tie suguli din al islamin ti lake bin ba ya yelen yaba le kan pori banti be mamen tin yerlen yaba le kan pori yogon tiamba imagal kwasi loani ke le ya polpo bin be yanti chwa kan ya boylen yab goga ama ti ban ti liyalin wani annabi yognu o sahabam siga bi le mu'minim yabin warbiya poli leni tim yabin ye din al islam din nan le puno sanu min da le puno san nan le ba free timoko lanti chwa ke timam merlin yaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الحمد لله لو ميشل ما تفوتيم كجاندو لو بنتي يغنونا كتكالي كبالبري يبا الحمد لله يالين يغلن إبوالي لتيموموني بالنبي جابلهم فوبا aslam lem biyaba ba lem bila lem kib lem biyaba liyem free liye on sala tagunni ko tie mu ko ban ko ka bilan jumu yem free kin yar lan yaba mana banda free ban yer nen ko kwani imma ka gari hal ka pil yaba lawan liye kalma yalan wan kal yente ya hadison chuwa wani annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yari ba lan ya bolu ya tien ilabi o ya la punsan arslamun kuboliyelo lance wan kwan ka pille no lance data lawal boy kal denye sahaban bi yogunu annabi wono ba sallallahu alaihi wasallam yogunu lan wani mi pilmi yan ka biya ba li free lamba cie ban bil mamle no tien de bu mamle ba free to ita lan ya ka liye dini to yene kadba boali ile to bedin ti dino mo puni be tundi yo le boali yaban chwa ka fi wate mo mini tanoti ne mo moni amo batay la san jagai alhamdulillah li bolle bi yabanti na kafu mu dogne makal to sabab ma kay lan yo mu gali hatta ya batin ya kai kwani to mu moni li yaful po li tuati ne shitani ya fawame lanin tiyan ya ful po ni ibaje ya po sugulan tebe indi kwa shitani ya firu yan wan chuwa ne kan yeni wanda bai o tiye ni penni lawan ingwa nya o ya sambal yenni kitani idano baro tiyan po lan tiye imbaje li julen yaba kamiya ya posuguli hiker lampendi igo gwa ki yafa iyaba igwa tani yalin tebe mayamma hiker iban kaline li tefawame yalin chwa lawni iya keri addini botin je sugule la yapo bo arsilamu mutin ya te yab kataba ya di li junli te yapo igo te yab mai keri bolin penni bali ya banchwa te ma alhamdulillah. Amma tinan la yogon tiyambo ni sali in fritiya na bon tiyan la liyan man kwan punna ni
katiyan diri la na sugli wati yuagam ka na ya yuadli tien sugul fala na la tiyan lo tie yan lo ke wa pia pam ka na ko ko pali la pia kuli ban yo pia jaya pali alhamdulillah yuadi sugli jawani ka tarungu ka yuadi sugli te kiyame ya kiyame nyano tienka halba otien na pu yuwa kulka kalma wanta dano baro tienye wali man sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur kayani salon dilli juli ala otien ba pagba ma wali man sabara yuadi juli ka tieno boluko din wa ghafara ko yafi kerkel woni inna zalika kanan dayen ifri jeli jul nandaye min azmil umur litie kiyar me tagngame le nema yal ko tien gagri ko punniba lawan litie kiyar mo tien ka lati jawanika hatta rasul sallallahu alaihi wasallam tuan hadisi yen kati ni no ja kiti yiwa ba nuari gul ku pualo laka lati wa ba nuari gul ka tini no ja o tien dam po banchwal ya bu mamai tie jai lante yuwa ko nil ba tieno le bol ko namba ba free tieni ke puayo big yo nil yo ke tien mo pia ba man ban twa taw ko ba luon ma ke tien bolla ko cerkel le kono hal ke ban jiri ko banu kuli wa jir annabi sallallahu alaihi wasallam bi bane be jaba te dano baro tien lan won ki ya disu gure jawani ka bali tie kiyarme yala ko tieni nyani landam maknya halo ye wa ma yulqaha illa allazina sabaru وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نلكم فريك جيلو جوني كيرك بانك بول يا بير دلا ما فلنا يوا غاليا يباتي فري تو دال نمبر لوغو باتي فري مانغي بني كالسي يوا كوتي غارب كو بومبا لا تنغمو إما يابا كوتي بومبا لا نيما فول داوني لا يتي جوان كابالي تي بيرمي الحمد لله تقول لاري يغن سيام بنبي يابان كواني كي لبان pun hal nanke ni tiyame mayera ala la ngale mkan yafline bin bin miya sugul hali ban chok wan le wanke ala la ngal won kan yafline to nil ya ban chwa tala jaga ko yo yen miya sugul ban chok ke ban pelen lan le nan le pieta lo tien kan o tien ba fre ban yafa fala bi le tielere azan allah wa jar o tien ngur len mo manet laari hatta ba nan ne bu kwani waye mon kan yafa hal ma baro millen fit line tie tagle kalma litien solen de bolu kalma litien ma min jogni ko goli aslami nganyan ti ya yafi yabne kamba lanin ketin ba punno tien lempo kadi yete bangdu buti kalma o baye ye millen fit te ban serotien nun tuwa to line kulti ya mam kalpalin fi kamar amma mam yon gollen aslam ti ya kiri kalpendi ne kamba lanin kiye timba yeri millen fin kango mari imma hal ma baro millen fil wan le gbed kelma timbandi li tiye sol ne bolu tinta nan na loche ya bu bongni ku bua ya fa pendi ke da bunga kana tun di miya to buri tun di miya to buri o ya da buna walli ne na tiyan addu'a ka la gaina to lan walli ne li tiye par bolu yo aslam millen fil hal ma baro li tiye tagle goga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa ta kalbiya sai nani o yartin ya ban tani dala lana la musa da alkul adam bilan ngam baya doka kyawo tiyan kan sai ya bin tiyan shirka amma mumini aslam na noliyelo ya bun kwan ba ma layab kalkiye da nata ka bule biya ba ma oce gwamman mangmalen tuona hal biya ban yafiya in barmande hal biya ban yafiya ba lan yognu haya bandir bu biya ban yafiya kai yan gwamma man baro nunte mana yende pe ngawliyelo ngade ba yafo liyelo le ba twa pare le ba twa yalin fingi onil mo kan fri ya fa po ke filna yu nan bo kon nan bi ye ke be ba fri ya fa ma lawon le titilare le ba twa ma me yawmal qiyamah lawni dir amba jan ka lado kullu won yob ka lado ki sala ka la ganda ka dabbil igu hal fi yattagu lana pal ya ban yiri da ti pare insha Allah lwani alkada gar ya buwalin wa ichwa mam ina liyarmani kala chwa tupo chwan tupo buwali lanti yerke ala musa dala ngam yendo mu'minin ngam yendo se die yaban tin shirk na shirke mo lammo ban pondo tin yo kan yafo no sala le linya to tuom biyar kulna le ba le ya paron tiene ngal dum kuku tugu yulinya tabol ke liyelle no tie li tien ngam wamu banlunya
shirka buwayar be allemle no ti le buwayar otien taga ya kiyarti yelle wani dinda wani nyunda ya jandi atan wanka agar ban tambolla ya la kayan jaglin ne nan so le bon yen filin nan kulo otien ta nani tana nen buli nen kpenu nani amba ye puwa nen fantama nenu mal le ko ti tagme adi ngawo ti wa taglani pulani a lane ke otien ye lan wanda ti shirka hal aya tuba gapo kul ka ban ye filin otien se kalma wani taga ka to ya kiyarti da no ya pugma ka garban tambonta alhamdulillah loni tiba mioti en gonti le nene amin kalma otse mo sugulo nyal kuliyene selan swake ti tano le montole inshallah loni ya boalingo pugul kanti tien la bina moko ke ba ke tien wazu to ke be bla aljano yebi ya tanane loni ke go bammo ke ban ya bla le ban ya pabupo don bin na tiya mi man lalani o ya miya o bla ya kal pabupo a wa mo ko nyil kane ya wa mamba wanka wamba farka man ya fubde loni le tibu bua ban le kani nan le kani de tiya mama ke tagliyal kani ko bukol ba friya twani ke le ba ngambe bi le pian gurum le kan mamiente ya mamin jwani ke pia posh bina momone otie yere abla pier bina ke pier be bam wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan wangiya tampol po tinda ban war bon takka al kunnen shirka bolu yen koyo kalse ti yan war wono tienu tin pier tin namne te bam momone ki yeri big ya biyo na ma wa ngwaro ba o ya yeba ko yuamba otie ban chobul po momone annabi rasul sallallahu alaihi wasallam yere otie moko bunyene amma yen kan de kertim be binama be bam tind talani ti di tundu ko ba mamiyen kede ba solde be yalan pundi solni an solo yan kalma solende ya mami jonkul ya nyanli ngandul ti banka solde yal manci abin mon kan yafa ya ce minin ba tana faduwa an ba anan kan go bani abiya fammi to linde ti solde kalma wati yan puna na sanu amma ngan ya ban solende mo nyan nan kullu ba to nibliyewan ni yendo imma ilan to ibiga imma lan to fun be ba ma bina yalmanche na kamba lambia na bu popo aya sola be ko biada ma anyano pole lambon bial ko biada ba fin kan cerana abig ya to porne ni wogo yal ka lada fin be bal kan cera binal kan cera ibig ya muko kambo lawon mami jwani tinna matin tiye na aniya kin yaliyan can anda ban cuwani bigin tiye ya alhalo kul ngaya ba miyaro po addu'a nan annabi nuhu alaihi salatu wassalam o bigi de niyo amma odon tun tiye na addu'a tun hal ba par yal yognu ko tiyen sabab bom biyaro ba cuwa ta ibigi lukul yen ni ko le mo wamba tiye mami gaw da ba gal da timo abigi ademiyo bon la wa afri cuwani da punali ne ande peli du'a ko to son halan manfa li ba cuwa yal kan to pare lawni mami mu jongni aslami ngani ya kubla mam ya ben tiemo ba fri tuba ba fri miotien ta da yati da banka pare gwa ya fita po ngam to bila alhamdulillah lon ya boalim puguri ba juori le kan juor le ba sem boali andi ya boalim puguri lantie tilake sugulpa lwani na le pia otien point darja yaba yanba mpun sugul fala klebanche be lieba ti dino tukun sugulen sugulun pamam nan otien mo ban gagari yugur yaba mpun sugul fala o yombi tukun momonde o gagari halbon jalla ba duniya ni banona ya pia iswan kalban pun kanu ba bien pia bamba jono ya bon pia na dekore yawmal qiyamat bamuko pia hal otiye yer in ma yuwaffa sabiruna ajruhum bighayri hisab yawmal qiyamat mana otiye nan ba ampa ya ben pia lu jun alki yawm dal o ba ampa be pampa ngami ka kambuba igbaro ye bighayri hisab ko kamman buban wamba lawani litiye yan ne ka alki yawm biya garo otiyen kan ba an kuwa mun arjani ka firi idadir wannan farya darja go kiri ne darja kiri lan ya bin dili duniyan banda ta maka biyar bu yo fuwa tiyan nan da kan kirkil pen in big tiyan nan da kan kirlin yalin mun tiyan nan da kan aslamin wa tiyan nan kan kirkil pen a tiyan fangu ba a o tiyan bigre ka ba banni lan o ye wa ma yulqaha illa allazina sabaru
nil kan fri baline kal sai ya bin te julu dambo mo o tien ta o yul ke dellamma o yetta alquran yo tugunni inna allaha ma as-sabirin mino tien yelen sugul dam Allah yab tie ko tie kyani ba twa jir dogun ha wayo lingli mam wa lingo baro wa lingo piaro o lingi iningme pia sugul kyan won twa be kyano nan go ayer yani yen o yab ba jir ni liden to an o tie ba yem buaya yem me dene darja kul kicin yalin pugur yawmal qiyamah bu ban baban ye bi ghairi hisab ka ban kwam ngarjan ka abuye bu ba kwa ka bin da se ba tiya ma ba bushi Allahu akbar o tiya ba nyam malaika o kwampan wan pan ki ya bin den sugul ye yele tuwa manna nyamanna idhilul jannat bima sabartum nyamani ba kwa ngarjan igbar o tiya ni yeri yali apobi bima sabartum kamanin inden dillijun Allah to bine bi se no ka bine fonde o ganno jien kelban fo jama ka bu gan ba abwal malaika ba abwal biliye ba kable choni turu iban wangal jan kala to le bwal lan yognu malaika ya bin se ba heti dano baro ce lan bine kul ba lirn lene mo tiebe bine mo be ya po kamcha bate na biden dilli jule Allah bi tiembo bol ka biden ba free to bolin ka pa ko go tiemba lanke bu puobu yo be belayo be dambu yo ni tobi yo be den dinki a o tieno ba am pa patu woni pampa ngam tiker lanin ke dillin mo ba kuwa la pampa banden din li juni umbu awa mu kan pialu juni je lanin ke mo ba kuwa ni ka abual bu faro ya alkam tieno ila darja kan ke bal kan woke lan woni yo dili juni kun ya baro tieno wawo o banu po yawmal qiyamati mu obam pa o pampa ngami o tienen tani kuwantu kullan kan bi ghairi hisab ka bunti ka abuwa amin lani tipundi ti bwali banlu lani tiba miauti non kwanta kuli oding mini e doti tento ya ban disuguli na me sun ya ban kerkal pendri amin lani tiba mia indi tiento podwa tindi ba e par rote nunga amin dan yo kulun dan ngama amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبدي ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أورا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أورا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من